khuang choi thlani somni parukania khovel thil thleng tharom nual maya toitein kan han update le lok don ani Israel Hamas an buai mek lain boruak tharom mek lai hian Israel le Lebanon a Hezbollah inkara boruak tang tak om chhole meka kan hriat angin October ni sari san hele somni pathuma Hamas le Islamic Jihad hilpol ten Israel an lu khunga boruak tuipui le khomual tangin lutin an mu kha an thate moti mai turani khamini khan mi sangkhat janni Israel mi helpol te hian an thatani kha mi jani somnga pakhatan rubo boka khami kha Israel chunin suat na anga in athinarim takzeta juda suat na Hitler ten an kalpui hun lai kan makte doi rugvel zet juda suat an nia khatianga tang khan Israel adam chuakin ram din chuakin tuna chuan khovel sarkar chakber pol an ronin din chuaka hetiang ani wang hian khatiang ang in suat na rong kai kha thleng le ngai to lawang Israel om ve chung chuan ti hi an thuro lumani burmaya an hotak zetani chuwangin chutianga Israel ron ti chimi tumtu helpol te hi nuai bo turin Israel chuan be pui thlaka athutiam ani mekani atuk maya Lebanon atangin Hezbollah te chuan Israel an be tran Hamas thlopna turin drone te missile te mangin Israel an kap renga titolo turin Israel hian vau khana pe amaro chu Hezbollah te hian an sim du chuang lo Israel in alu chila Hezbollah ho hruai tu lok ber te athata ral thuam tam tham tak Israel chuna ti chiat sak boka chutiang chuan inka hai kalpui ni inka hai chunga hian Lebanon Hezbollah te hian hunma an siam thare emo ral thuam anin lak belemo chutianga inka hai bo chiat na omani chuan Israel in a changlet ngal thayang ti khanin remna khana omani chutianga chuan Lebanon Hezbollah te hian inka hai an bo chiat non fo wang khan Israel hian a changlet nual to mi zatel an thile to bokani hei tuna po Hezbollah te hian hunma an siam thar le mekani ti in Israel chuan a puwa excavator vehicles ang chi JCB bulldozer ang chi mangin leila in khan tiang khan hunma an siam ani tin Israel chuan karni don kalta khan Hezbollah hoina an man excavator leinor na leileina ang chi khol zathum borvel zet kha abom chiat saknia soyani turu khop mai chutiang chuan Hezbollah te hian chol antum chuang lo nge hei Israel chuan ala be chhun zom zel Lebanon chimlama Israel drone te chuan be pui thlak nan kalpuya Hezbollah motor pakhatan kapa heda hian Hezbollah commander athi Hezbollah commander hi elite ratuan force an sipai tha chumi kai hruai tu an commander hania Lebanon chimlama drone mangin Israel chuan be puan thlaka heda hian a motor chopa ka chiatani operative Zian Al Abidin Hussein Fatoni chu Raduana anti-tank missile unit an commander ani Lebanon chimlama Hezbollah infrastructure Hezbollah tana munma thar siam turle chutianga malak na amo phurtu le marhuai tu hania chu motor atlan la Israel drone ten an kap chene so viau mai Fatoni hi nabeti area harov khopui bola jipchit khua alir thaya khalla in bei atoka thu chua siamin Lebanon Health Ministry chuan melma Israel ten harov nabeti district akar a chuan lain an bei ni na soi tun naya Fatoni hi Lebanon chimlam Hezbollah firfiak infrastructure din tharlena atana malakna liantakena in rol ti hriatania IDF te chuan an chui zoya a chet velna engkim an hriat chuanua kara atlan lai hi drone main an phin dar ta mi mai Radwan force ya ma in dawna lo om to khan Israel tana poi lian tak khoina lo in rol to bokni in IDF chuan thu chuan siamani Israel sipai te hian Hezbollah target nia an soi te juwei tam tak an bei to anom na mun an thil ti emo hian November ni somni pasaria in ka hai bo chiat na lian tak Hezbollah ten an kalpui thin wangani thu an tar lang bokani Israel chuan Lebanon chimlam le marlama be pui thlak na karma sakhana naya kar top lam thleng khana naya heta hian mi pali chuang Hezbollah member an thia anjinga hian Hezbollah member an thi nia soyania ama ero chu Lebanon media te chuan meichia kum upa le no pangte po antel ni in asoi ve thungani Hezbollah ral thuam da na mun te training camp te missile an siam na mun te sipai infrastructure dang te Israel chona tin zone deuh berani
tin limin khan IDF chuan Lebanon chhimlam Hezbollah elite ratuan force platoon commander pakhat chu an that le ti an soi bok ral thuam an son kuala Israel beina atana remchang zongin ral thuam te pon son kual ni a soi ani chutiang na thona an platoon commander chu Israel chuan an va phil le ta ni US in Israel le Hezbollah in kara buena chingfel tur khan thlani chung jet in dona an kalpui khami chingfel tur khan ma ala ni kha inrem na siam puya Israel ramri atanga kilometer somthum pon lama Hezbollah te anin son tur ani ti ani chutiang tur chuan Hezbollah te po hian ti an dua anin ti ama ma te po an la a atan tira khan chon malak na po langsar takin an pho langa anin hnuk dok tak tak don ani ang ti kha ni ama ro chu heituna hun an kal le dawa hangai bokin Israel do turin anin pu cha le ta hania hi Israel chuan a mu mai lova lakin loka Israel ta na hlo om tur ram hlo om tur helpol ronin kui triak le mek hi Israel chuan a mu mai ngai lova hi akha to kin in do thlona mangdena chufo Sirela map nikum masa tanga le kumin thleng ponani Bashar al-Assad ta hun la ya ral thuamte le Israel beina ta na man tangkai thei turin do thlona tum munte Israel khana bom chena sa thin le a ka kha Israel chona ma in ven na ani thule lawin veng lok tura ma alak thin zia hei hian ati chiang viau mai bok ole Donald Trump chuan Hamas in an mi man ruang an la kol thu soin hei hi uluk takin chik takin kan thlir reng ani ati US President Donald Trump chuan Hamas avo thara avo khana thar Hamas ne na asoi inka hai hi bo chet ani chuan fir fiak pol chu mo phurtuan ni don ni na soi Israelin asoi non le boka hel pol hian an mi man then khat ruang an la reng me ka Israel ne nan la thon du lawani hei hi an mani tan hun an in siam theinan hun tam zok an nei theina turin chutiang chuan an delay ya anti khot lai luiani ti chu Israelina Hamas an puna ani bok darkar somli pariat chungin Hamas thil ti dan chu uluk takin kan thli thlai rengani ati Trump hian social media posa he thu hi tar langa Israel Hamas inrem na siama khan miman zongjong Hamas ina an man zongjong nungdam omle boral to te po an vai in Israela thon kir vek turani ti khania kan puan thin tak le kan thria to ang khan mi som ni nungdam omte Hamas hian an kir tir to a an thon kir to a Red Cross kal tlang in Israel hena hlan ani kha Hamas hian tun thlengin ruang som panga Israel hena an thon phei to a dam chuak mi som hi tiamin an thon phei to a ruang som pathum hi Gaza hian alo om mek ni angai ani firfiak pol hian ruang zongjong hi Israel hena an thon theilo mai thei ni khan an lo soi ve to boka achan chu indona hmun ani a Israel sipai laka biru reng a khosa Hamas te hian ruang te hiang tin nge anti be pui thlak na awang in chim som remrum kara te po chutiang chuan zon kho mangai ni te pon an soi ani kha chutiang a zong chhuak vek tur chuan a bi ka siam khol lir nging sopurup ang chi han hai khom na chutiang a malak na ang chi lir thei poimo angte abi ka siam lir thei an ma modon ni te pon an lo soi to ani kha oleng poni se Israel chuan Hamas te hian ruang te hi an kol tha a in siam rem nan hun an ma mo awangin hun ti khotlai nan an hmang mai ni ti chuan ngai dan ani Donald Trump chuan a Truth social platform a tuna hian Middle East a remna chak tak a om mek ani tina zia kama se Hamas te chuan rang takin Israel mile sa le ram dang khole tui ruang an kol te hi an hlan vatangai ni chu ti ani lo chuanin a ra chua an ma chon tran don ti na ziak firfiak pol hian ral thuam ti bo an do dal thuan soi bok hetiang ani phei chuan drama deal siam hi atopa an hnol don ti na ni Hamas te hian ral thuam an tung tur ania ral thuam an ti bo tak tak ani chuan Gaza tang hian kan chua kang indona atopang tin Israel pona soya ama ero chu Hamas ho hian ral thuam tun an tum lo thu thar bera chuan an tar lang le ta ni Hamas hian American panni telin ruang sompanga an la reng mek nia soi ani tuna hian Trump chuan Hamas ti na takin an anor meka Middle East aremna mek lai hian malak na tur dang alo ma chan chu Hamas te hian rang thayang berin ruang an ron thon ki rangai ti chu Trump aw la ania Trump an dil siam khan Hamas ten ruang zongjong Israel hena an thon angai khania chu tianga an thon lo ani chon Israel tan po
Hamas hi an dim na chan tur hi om to lova an mi le sa nung dam om te an thon kir vek to boka ana theng berin Israel chon che ta le lawang ti he soi thei ta lo ani darkar somli pariat chik takin Hamas nung chang kan thlir le dona hemi chung hian ruang an la kol te hi Israel hena an hlan tur ani ti chu drama thopui senior pakhatina soi ani bok ruang som pangalo om te hi Hamas te hian ngor takin an song ni in Hamas ho tu pa Khalil al-Haya chuan a soi ruang an hmu theina turin ngor takin an beinin an in soya Israel po hian an area chin a ruang te hi an zong ve mek bok ni in an tar lang ani heti la hian Israel rama mi tam takan pung khoma ruang Hamas tena an lakol chu ani vat theina turin Hamas an kara lungoi lo na an lan tir boka thu sei tu te chuan Hamas su nataka nor chun zom zel turin Israel an du thu le arang theyang bera ruang an kol chua turin Hamas ho an du thu an tar lang bokani kar masa toplam khan Donald Trump chuan Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani le an Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani te akoma Air Force One US paisang tel omna regional headquarters omna Al Udein Air Base omlain Trump chuan Hamas te hian an ti turan hlen watanga ini na soi ole thuthar bera chuanin Israel chuan Gaza Islamic Jihad firfiak abe ni in tarlan ani France 24 News chuan Israel chuan Gaza Islamic Jihad firfiak te indo thlona mangina be ti atar lang tukin jinglam news a khan Israel si paite chuan Islamic Jihad mun ma an be ni in France lam news te chuan an tar langa inrin ni po khan in Gaza chimlama Islamic Jihad firfiak pol pakhat chu Israel airstrike wangin athi nia soyani US President Donald Trump kai hruaile chutianga deal akalpui mek lai poin helai Gaza hian boruak tang taka om chho chun zom zela kar ni kal ta chung khan Islamic Jihad ran rol pui Hamas le Israel in kara in ka hai kalpui ni in hi tun thlengala kalpui ni ma se boruak atanga in ka hai bo chet na silai puak thom le in be na thom akha token hret tur om reng thawani IDF chuan Central Gaza Stripa Nusairat area Islamic Jihad firfiak pol firfiak member anda tha IDF sipaite laka firfiak be pui thlak tum Israel sipai om khom na laina ron be tum firfiak pol Islamic Jihad chu Israel chuan ron mangin an be ni in an tar lang Hamas ina an enkol an ram chunga kalpui al Oda Hospital chuan Nusairata be pui thlak na hian hliam dang an om ni in a soya Hospital chuan Gaza khopui lai hol Nusairat kema Al Ali Club area Israel in civil mi tekar abe ni in a soi heta hian mi pali an hliam ni in Hamas enkol Health Ministry chuan an tar lang boka Israel sipaite chuan Gaza hian an sipaite tana hlo om thei chutiang ti bo na turin ma an la thin ni in an soi boka ni kha puandon chuan puan tur tam tak oma khati china khan tun tum chu kan han du tok photanga Gaza din hun hi a hriat lok lova boruak thalo tak hian atuam leang ti po hil ho om takani chutiang lam kong chuan zo mek zo kem ni ti mai tur te pon boruak om meka Hamas ho hian silai tunan tum lo thu te ral thuam ti bawon tum lo thu te po media kal tlein kan lo hrele ta a hetianga in bangdan leka khosa Israel tan chuan Hamas te chu noi bo turan ni ringot maya chan chu October ni sari sanale somhne pathuma khan tianga Israel chunga poira phlak takan khoi angkha nakin loka anla kalpui le theini ti hi Israel hian a hriat awangin noi bo turin Gaza Israel sipaite an lu tani kha mara chu hei voin hian thlenga Hamas chu an la bo ral kim lo an la noi bo lo wania traman dila kalpui wangin heti hian indona lian tak chu cholsan ri ania thoman dai deuh hlek na chung hian nakin loka Israel tana poira phlak takron khoile tur helpol lanung thaviau si te Israel chone en ka ni narin om lova a heidar chun zom zelin narin om lawani Israel in phuba alak zel ngai to chuan Gaza hi Israel hian anor chun zom zelom mangai ti chungai dan tlang lon takani bokani ole ati jina khan kan du to kanga khovel thu thar indonu thu thar le rambel boina te khovel politics in lumlet mek te he chana la hian ti chu athina nia in longa chang zel don nia